iya fay wurur musalim kibari o kisimani iyo goni giri ismabullah giri dawa ikara atigere mu o mamani yagal qaso aswan giri igeri tabu yere fubene hagedi wakati ngarani mobili mutunanti mogandaga on kawana njofere 17h nya o gatta on gelli 4h aéroport Bamako o ga gilino ma 1h moins oro yere 4h nya meido dugu kesno ko Allah ganne be susu gana igolle sere sugere isigira de beri Allah wo be sutu Allah ganne be sutu gana ke afi be kara adama jabira jagini kenyen adin krati conférence ke irine agri france buria minwi nyana be jofe me yille kere sala mo siron Allah ngol le nawari den nan qotom maga bawdi temul la sere nawari ka akotian kam man sere nawari ibe gana kebe de beri ange dutu angenya angi mayala Allah jalla wa ala Allah ganne be sutu gana o fabani beni o gana giri sa asire do faba sire igere faba on khalifa fu beni ina giri do batte qarlenki suba ke gari si sohondin kiri gakku khane mullan qalluti kankara nako kagana haqqe sukona tinna tugalle tugana sa asire do faba sire nyagana ko nginda nta saga munyani keni me haramare menati kekini law gangonde berini khare kati dema menti ko mona tikati kekininga ngi yawno Allah begere kinanga ala ya me gebe kininga asaga mongono nan birosino ko wa gakku okhri kebe gana nyino tinilla Allah makagana mugunga ko mo darsunga te saga mono kenga khadi dema ni koy menantinan kirima walman paba nan duram kiri kekininga nyaguno Allah kenga ya ayanti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib qadna nyagandini wa idha sa'alta fas'alillah qadnya nyaga hada marum ni sababu ni nyawna killum koyya wa illa ar-razzaq huwa Allah inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin arjagna la yakite man mpabani qab bismillah ke conférence bi ogere organiser risan ogere organiser no to la hala kebe qade faban kallama ko khadi wori qade saban kallama wori kharo ko gono wori iga fabani ni do kundu ay daru me kallende foyante bana agana ro fosana to mbakkeya kenya ni gati na tegina qayya kalle nya gidenya kisiyente kalle uriyente kalle qul innal mawta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum kenyan jofi ghay nke ga khumene nkorenya na kammo an ka korenya na kammo ko kumbene dunane kala hala yayi kenyani kulomunu khibare ndo hammi sebeti francia conférence gebe o gama deberi danga wuru yogoni o gama deberi alla yo la hadan kala o gani gollen timmante saro garo no masoro gonde ala timen gebe nyino nyinke me yakamando alla nta hakli katifo ngene tambro conférence ni deberi nya nanyala timen intugali ibirali na sukofme janvier gana yirne koy ke khaso ona susine tugarin kini ona tuma walakin gelli octobre nga karay gelli mois de octobre nge bugu france nga karay novembre me conférence de berida daga na liyelli ma watelli wuri khoto décembre nya kundunyay beni go maga malin khalle ndi sefe ina tamboloy bawni omi ku onyamullo ni khakofmi no me alla me kitey o ti xaram mo ni na tamboloy khasunga kebe ganya na no do haju ngolo mum itakandi to nyane qaram no kuli lemine susine tanyere da wujunu fil kasimme lo mum manene yere tanji kele lo mum manene fayre tanji kele lo mum se bani sufay
tanyere wujunu filli ken sinen pay ken gembe milioni manemi sinen no kube khallenge khoto buru Sénégal lo mun janvier fage sigi khalsin to kitte sahambela rumpay o message o ga conférence de Berlin da wakati ba din yere anyana kammo gambi lo mun pay murutani khayo dukko wa hakeda murutani ira khallungo dukko kenya ndo le sema oge tona silami ni kiri ibe se ko ngeli kebanna de berande nyandi meyada magadara na famuri na fabegay o de khakhiriti ki ay imani ku akhini begay wallahi la ilaha ghayru liminan baninti angama tuma fabanti ntemul lamni timme sasa ngere do mu ku togoni mugo wa illa lantatin ke togoni ke anti ndakille Allah na golle ke ga hamni do kenye min binte do mu ko malinga leminen tono nan tinge ke ma tumi nga fabat murtani ka kundu nyani oni de berinia kudo ira i perdi fabay imma ka perdi ko fon khairina ile sunon nam ma toki abada o de beriro kemmana yai kenya ni yere conférence ke adanya koto menyi xenkene nga bamako indinkri cheikh haruna koto re biradin tono anya kundu legeri ntitunga telle no kuswa intalla de jare biya ka khairi nga falle Sénégal mamani be gaire i mena ke fina yido ko fume na maru ko fume no deberi kundu kenya ni ke conférence tabu de ke fo sugana kitere asuni khalle nyai lenki sungete le gambi kay oduta urongete le gambi ko mene ni ka khalle deberi sibitina france ka khalle deberi on kasse ko ni kay ngal katike le deberi la pre Allah nyaga subhana Allah ganne ragana be suni se ko deberi Allah wo be su kala Allah wo be su ngani yenso Allah ko mon wala conférence ke no asababu taxe ke mana kenni ke ay Allah ko mon be suni se ko o katika khiliya ni koy kay ni la alam bangande kada ke fay ko de ke ni musafa annabi akam alayhi salam me ke gajene hadsi be gana kitana do mun de matay o xase ko ni ke ay ke sefena nabi siranya ibe ga groupe no tenenge soga sefena kamma annabi alayhi salam o tigella be bange ko tabe jare ni be gede kita ayige mo Allah be ti mo maga fatini ko tabe alayhi salam asefena kenya kamma français da arab me ku gagene ya kudo o gagan katiro no tikebe ananya na dum ku dema re Allah ya ga subhana الله تعالى قال يقول سجد منا يا رب العالمين اللهم على تيما رمبيس فنخرا كنيا كما وقتني ينوما أيالا تيمي أو سيمان ديني دي فابي كرانا نبرا وقت دانتان تو ينوما أيالا تيمي ودنيا وقتني نغتي ينوما دماني نغتي ينوما فابن كلانا أو سيمان دي لي فابن كلا أو وقت فنا قرامين تيغانا دي يغال لسمان تيغان يغال لسمان تيغان أربا كسوبا فنا إلي مندو خلقونا أبلي إزام بروكينا يغال 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 كينين بات رومو نيري على مغافلوني مفاقا وغنو yagareke fejiri ngana salla bakki kanye take amuti take yitia adaga jara ni no kuti wujunu nyere kapsime kitama me tambo nyane take gede wota sikiti romunga agi jara na subido pay magayre me o kunte sere video ya sampeli annabi toni de masuturani kagana wala timewo magagano wotun teori a video andi ina nyagali tenya fay se fene kada ni mo wonta la ala ko ni sere anga de mana kam ma de manga te de mana on te serere me filmé na ko rente filmé na sam anabi tibe kana silami sutri alayhi salam ankin ni wo ambe wo ko man Allah ma de mana
igelo mundu kan ko nga yagare ke ga wu nti manne ti tamballo mo nyallini igare birali be tambo mutiro munda igare ni tam fejiri ngana kinyeta awrun tenna boga na daga mun aga do mun tokko ka wallah anni manne golle ni jula mun ya de be nga gage ni da atta ke photo mbay ma telephone ke no Allah te fay akotin kamma kenya hamine mais wallah même pas 5 minutes ngin téléphone pande 500 € ali katinga orange money na inda kama meme kita directeur de yagare tambo sutuge ante 30 minutes bakage ni una da soyi ada tengini kore yagare nyana to na tampiyetu igol la yagare tana yagini ayat tempati falle ay wa tahammiti ro mo ngayme mabayni ganda ga ummu kutu fabantanga me yagare lante yare somponde hammiyani kine ngana fati qaramuti wagati nga ala timeni iye simmene di fabankallu qarange ngene gilli wagati kebe asuda me baba qaramogonti togose fenika baba otoku jonko baba okaye jonko baba kundu saren torni leseme ngay gani kan nogonga manene serege kharange bono baba bi fati akharange kampe killenga gelina ti baba fatita ay me solution ta ma raketa le kharange ngara le munu yogoni ko fonga sigitia oni munna fankitia me gelli faba ni nam pati kharange kali ayo gidanya garonga yogoni nya sorana ayo gidani go yogoni fakilli sikenya na ide fube ni gani dome inyatu ke gankara asuni munna fankitate kaya gante daru ala timeni beni ge dangi ko fonge sigiti agere fu beni nya hadise qur'ani falli hadisen kitabe be islamini sugere raga nanta yani kitabi fana نعم إجاتني أياني كتابي فنا صحيح بخاري قرآن تيما غنغنيا بل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة نكوسو كيف يجد حديث تنغا نالنبي حديث تنغا وغا قولي نتيا ننقطع سوا قرأ النبي يقول عليه السلام ننقطع قرأ أبو بكر نسوار خلفاء نكون أبو هريرة على تيمين ميهمي تيا إذا ديما يا أنا بوتين يوتو لمن أنجب تاعون للكفاء بنيجي بيرن تكتاعون توهمونا نعم كل هذا خرانين غاتي أي جونا راتي من لمن كما أي ملا إنقرا أحد يقرأ فون أي ملنا قرآن التنجا ولكن كوننا قديمنا بابا تغانونا سنون تغي كني وقتي أي قسم من الدفاع كلو وقتي بيلاندي iga simmene di sara ronga kengene ala timeni sun kasonga nani sikki idi masuta gona iga hammini o suguri ni kammo baba ya ni suguri litini baba ya ni futuri litini nkilu ngey notro ker masari sun kasoyo ka gume yogori atini futuri ndeberni sellanya iga na daga iro mungi tirndini baba ande buru meri baba ande kemeri fonti maga nti kenanga bireye kilunta kunte jikenga nga fonna ngana karaga ken kayam buron allo mun kamana to bireye ke birenga naam sun qaso ngana nyirini ala timeni ihammin tonyani idima one futurun kitta kammago ono sugurin kitta kammago ku waqti yasimmene asikandi sallu ngana nyirini igana ikni sallen to koye amanta ga xenkene sallen to gaso saren tagaren kene ade hammi ade jote e kolnyani lo mum pa baylenki anga salli nyiramen kinni iya renge kutungatini ndek ate tayirin kri saketi gina ilwaye ngano kube nde tayirin kri nantana yiramu meziri mutugala nantana keno kede beri walakin sentono nga akota ay hamminga ado saren siyo jote ngani sallu ngana nyirini faban kallano idi mani ina wuyanya ko nyai ina lixiye nyai
kone topukinniya yeru baba yanda topunkina yirigi babantere yeru baba anda sallin kompilen kutala irigi babantere saxennaro hamminga anaro leseme ke wakati ga iye simmene de isaranon kallenga kengeni faba kallano allah ko anagatandi wattegeni kita ala timellemme ngana woti asimmene do babaya alante telle dogo toronka saxenna xile muru ana xamen qata anyana kela halay alante telle dogo toronka sakka kundu yama wattengande le fendi naam kuwa walima dulle ngana la timellemme laga anda wuru katimay saxenna to me fo jongile ko mo fo kitale igandi kutte ke afayinonga ala time ngana woti madulle gana raga awo simmene faban kalle saketi ado sorobe ni gana ni luwayenga kunganti korosini ya xenge xayi gene iya xenge xayi minni iya xenge ankelle mengana wotangi tella jara mo be gallinganda ikullante telle jare ay simmandi ni de faban kallunga kuni dingirani yay nanti ono kilun toriya oni garange mutida ndekenya ko nta sentinda se ganninda mtemulla la timelle men khoro kano ne mulla sunda ga horo dara ni nyai mana dan tanto ane kengamma faban kallana ngana daga horo darai akilu ngetahu na to ka keno aya ringe imaga susi kebe ajuena kamaya nti kunyogo ne afay kalla gunnenga ya fay kalla italin killenga aya ringe maga rage mo be ka keno aya ringe mare ya kanju nyani din kibare mare hammi nyani din topun kibare mare lihi nyani made wiyanya ko nyani din karangen kibare made nyiran kibare mullem payrini kuranto maga jinto maga aya renge sarenga faben kallen sinongey kenni bane fillandi gadi saren qala halan sinongey gadi wala la halani filli kunyande meya kam magnani kanno me ogeni wara darani kuya ni wara quran tangenokku antegi mala halaketu sarenga birene mogobe ade saren ka tumandi saren ngana tunan tille menga galanan to me gande kita saren hamminiya magana ni darake har saren nyeme nyaame kita la wasaqqa kilun taunte bani remenge yige ta saren yige lemmenge nyagali ta sara yagare nyagali kenya ni ngati noni bogu kani kunogo oni bogu mani ya ganjoro kuya ikilun nataru sarano ka kilun nataru kengeni ima yagaru ngakani nogo alla komo ke ano katini mana be bogi bagandi igana khari woti ijare ne doke yai igana ni dara ni kuya iduru nyane no ina me waju igana ni dara ni kuya hakle taxengiya igana ni dara ni ku ay ko ngi la nanti janka kharo faba gantono fabe ni tanani yoma alla komo naam kuni la halani yai ala timeni la halangeni alla komo angana la timel lemmengori abada sondo men sinon tenyani kelemine fageti bakkeli da ke bakkeli gore anya bitenga kotabe igeti faba fati igaranginti mene kammo ikelline khara kammo ine ko xilli telfokininga ine ko xilli ndema kay baban tagarini baba fati keta agangebe oku ko foke tonyon ndem pumu baba ni kite ngada me baba ndakara sikiro mo kure na bureke kanaga odi kanteru nyiga odi gaga odi khayel laga o sangatiya odi mani khatabaka kanin no kannento no alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasla'una sa'ira sorobe ni gala timellum munna burenyi gana ammi dema i haqqe ande yiga alla tanne yimbe nyay gana anke ngena gillan qabra on benan no kesuna yimbin kuma nyaga community alla ko mo yogoni dangi igana ni xamunde ndebere ni faban kallano be ni nani ngimaga gelli gana xamunde joppati kunnani nyay sari gi menani xamun igana duguta noreke ine jinyarone na salan ko xatti kutebe ga to xamaga daga iro mun no ko mena ga nyana yimbe inyi kanna faban kallano haqqe mo ko hajun tekenga lek ole igana aklan lamma me basunte annan ko tombani ya deberini mangi alla ni no jalla fi ula ala timellum abada ide bana kunyani abada sondo melli hintenyani
abala isimmene do faban kallunyai kenya Allah ta'ala ngati fa amma al-yatima fala taqharu khammeri liri magari ko senga faban kallana yuhungana kinye ay simmene do babai yagare ayego garagante yugo be mulla aswane torono nare kundunga anye hineya anatago e baba gambirene walma ayego falle ana toran sukita kinan kanga ana liri sukita fabente kitene aga defana fabente kitene aga demana ana tago aga wunu e baba gambirene ntenya na kundu kan nogonga ala timello mutani kalin nogo hari mukuni nya doronten ni nan kotiya golle sugana ni gilli iya morene khibare sugana ni nyana aworono iya kamma tifa bantono e Allah anga khille menyani anda yogone fabe ay aro munyani angena ro kanin nogo ngalenki angetunu nan tikati de kebe ga sare fabe ak faban tarabirene khari rommu ngabiye mogo khari irallondi mogo khari imani kompom mogo imaga bano keta kembirallo no kan no gonyay ante faban kallana ado kebe faba ga birene mu kenti bakame melenki gellanga na tinto angetunu sente ke faba da ma ke faban ta birene kuni la halani ay ko fo on qawani fay bawne anke ngadu katta tankitebe an kallefe amar ntina tanado sire galle bana am pofe alla yande kinanga nema fini fillani imma na buga magan kananya miskina ko immo wal man ankem bugu nema kendo kananya xeye ku fili banan Allah ante fosu de berno ku falle imma ana reganga annanya miskina ana watiranga ana hamiranga an kalsike suna daga dabatenga wal mano anan ken keri bakano go Allah munara utinanya xeye nga mo be gallingi de nanya kundu ku fili ban an katmane de berno angana kallande jibante tel anna su toqira andunge wambara wa mobil ni konan to koy ona tognira anka konan bakana gonga anyira mu konan bakasu ya bane faban kallana bange ibrahim nanda su saqa so mo bane kasanke bane kiyani furuti mobil bane kiyali ni khaso antelle so glasin no Allah de kinanga nan jarabi tay waqti yani tanyeme ma dunene waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbiruna wa kana rabbuka basira Allah tinga gala ndaga jarabi timeya ndan kundan jarabiya annaku ya ganji surana kammo ndan kuma an sabirini kammo me ndaga jarabi ta tasbiruna qadunya tayba ay sabirni ba wa kana rabbuka basira inka Allah ngasu bala Allah yande deberi kengana nya buttenne minne yade yenne minne pourquoi anga du bonondini tam miskina ko na du jasandi la wallah anyi mengutu kamunga Allah yande nya pourquoi anga du wurgindini tambanna ko an qalle fa qal ske fagel lan to gaye antoronte kabe ga yanka fa wan ande khaya nam darani gollini siranya ma ganyi mema de beridula wa hakeda har mar men nan qawana kula halani yasimma anna ko tunyana hinna katifa bankallano taren si fillandi ibe ganani annabi ta'allam ma umuru sallallahu alayhi wa sallam temu kayme alu bunni kay ibe ganani mulla nanya nabi da ta'allam alhamdulillah alayhi salam fil janna ala timenin de ma khalas annabi ti ikenda ala timenin qidiman dana idi korosin dana ke hataini fil janna ari kitindro mu ko fil yana kun idan sunyana ta'allam marjanna nabi da garanti tuwanonti ta'allam ma ko kite na nabi ta'allam ma ko kita direct ante kitene killesu illa ma la timarun kille serebe gana sigita la timene ni dema serebe gana sigiti faban kallano ni khidima annabi ti alayhi salam idan sunyana ta'allamma arjanna kan ta'allamma guneno nga komenga murunu na annabi ta'allamma gumba alayhi salam ata'allamma guntono dunara ke bireye igana hadamaren kafiri na debi imbenga yaga tekeda munye na bagandi na tirndi alli duna andomu nema walla ba ana kuneti alla na nyayande nema kitana kota sanati medum nema walla kebe ge tampina kota su inda debi arjanna na tirndi andomu tampiye walla ba ana kuneti alla na timedum tampiye walla ankem pay annabi da ke tagallem ma ko bonondi ni do manne battenga ga kembaka annabi alayhi salam igana tibe danga karange nyana ande presence sunanya palebane no président sous président hada maro munsu yimmanke rasulullah alayhi salam
kanjon denga kebe maga alla jomme kumbene nantande kenya nyana ta gallemma fil janna arjanna no kumbene manne murun kenya ni wakati gana nyamma alay dulla gando alla naga ngana keme sukta goro tamini faban kallano kalle kudonna kata ga nabi ta gallemma wa alayhi salam ngana tampile ya kita ne gode ya bakena ro kesin no qaso gana kinya nala time yogodi ma nyagalindi tay kudonna ka kita annabi karang alayhi salam ketti trifonze fay gagene ya tenye mene pourquoi anga kallana ni amme kamuru dudanga annabi ga kundabe firdausinga annabi ga tagu nokube alayhi salam annabi ga immeuble be annabi ga batima be محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل لدار غد خازنها الرضوان الجار أحمد بانيها الرحمن تنكنك يا مورو نعم أنت كتنك اللي جاي ننفى بانك الله نصر غندانا بس لا يرونتي في دينا كنغو ما نبرا سر سنت سالي كنغو إلا ما كنت تنقل أنت على تيم ديما إبقنا وقتي كتا يغارني أنا مال يغني أنا dagala timen lo mundara sobi qotane iyenonga begira mo ngakne qasos allo tanqalleye ase ko nikay ay iga buru be qobono ngesikiti buru nga kota si suban buru nyane ut insha Allah la i wanqi sabune i meniga wanqni ngesikite i kuran factiri kada kininga ana nyinka matambo garanga nakara en tant que kungala timeni dara kegano khari seretana gana utu abaraje nganda nga khombere Allah weyo mi be gana abara la nadaga sellandi danga walma ay ntella nadaga katti yaganu kwa imanti magano ibane ane daranga ndina masala na khide begiya ni encourager liyunfiqu dhu sa'atin min sa'ati besuni se ay nketella khasasu tabane law tulundini nadaga la timelle nyagaru ku nadaga yin kollontulu mangol Allah o kende ber ay nkega law yi munkate nadaga mo murunto behni gano nkana daga fobe ge yin kollonga bane tibane qasos wa keda nti sirenti angalante fode ber mangana ba akhini yogoni yo magayre ekuti gana ka golle ngata tele kira dara kayre lo munun nam masala ini mungundi defa bankalle isse kon nikay annabi alayhi salam yagare yogoni no ngam madina no fo sunta kemma na metta ko inkela ngetta ko mo be akente la nabi misile nya sella ase kon nikay alayhi salam ma ge kara sahaba ni ma banganda annabi alayhi salam isalle annabi gere to tigada qaburan ko ngana daga salli ani sigira yogo yere maganya ko fonno go sigira gantanga maganya ke fofo sigira suntanke nan nyigena kanketa anogo mangana waranti nyaade atella kine ferunya la maganya kundu fo kanna sigira yogo to ko fonno go nyayugo kun rajula la takunu rijila nyayugo nyayi sigira yogo to annabi ko fonda sigira yogo to faban kallanonda sigira yogo to miskina ninda wakati yogo kine kumbina ngana kara ina tikati ganyera ga place impay mankin kalle ndambire so ambana ko fonno ko asumbana sigira suntanga ndillo muntandinya ko anyeme khalas aba goto wa hakada besula o sigira fakka kudo ina annabi alayhi salam ina tagallem ma gon kita fil janna fana angana lati men qidima ngana nabi tagallem ma gon kita fil landi anga khairi be nyana wandiro mo kuda sagine katanga ya anga khairi be nyana faban kallanunda wandiro mo kuda nga asagine katanga ya yagare yogo de kesefe ko ngindanga mali ala khamsa ke kota o tagalle mayo wani banna gorenye alla de nya odanya tagalle maba makoy lemme khadija gatelle khara khara no qagari ni tani ko honen nawtu muto ana daga tunci mulande daga fankenge mullenge mobilin tono gatella tunci o bireno gagge o gan qawa birene mo gobe agatella tunca gari no tagalle nya gareke ayane wutu suba banna gorian ari mobilin narana rawta na daga dine école lelenge na tinyana ti gardien nan daga utadan anararti kanno suba ni sigi makangallaqe o gari ni daga kunya boni atimmari kunyi ni nawari daga nanti tipu kangati nan nawari tikke tangi wandiro mube de mana tongu manani Allah ni khawalla nan le mendema ame garare kisifi akinda kharinge tinna essence jonkon to magala kaga siro yebe de berini kakunnan sirota me Allah wutubanan ka korenga ade Allah ayenya ko subhana manni allati hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ma
siro wandiro mukura an kanta ko menanal lo mum pay contraire gadi angire sara sura ga wandiro mun torono kadaro mum pay kaga mo be kadi fay gina daga tunga kadi fay gina daga falle o mamma yego fayere age giri wawunde agayere Cheikh Demba gira ko inga fay taxo nanta da sura mendoro alla daro mun siro ndada wa keda kundu nyani o angana sigi wandiro munda Allah taala nan de manaya ashabul kahfi sura Allah gida nabi nyimmu ngara qadri de Musa nantina faban kallano yogo tagan tegen taga ina buren namma gabono Allah de manne ko wa kana abuhuma saliha ifa bani ni sikki soro nyada daru ini sikalla komo nyadanga iyo goni nati mikisma nyerundi isigia Allah da nabi nyimmu ngara nalli golli kismerunda nalli tegen tage kismerunda kemureni ala tima ko be anga gollende berini ande nyanyi mera ko fonga na nyinonga o gollini abersuni sekonde bere asuna baragen kitagad igna tala time be ga burkina sagentia fabentia mama ramni fayta hunire kem baragen ngeroni hasanatu nga dakaro nany minum jofene burkina iga ko fonno ko nyaiga golli ala time go fayno action agara nyinge tugena birad salifu njay fay mudere abaragen nge jofene nani ame déplacer mante tuime maga ko fonno abaraje ngada wa hakeda o gille o ga arjanna murunu medanga kella hala alla komo angana siro yobe be wandiro munda siagene katanga angana golli burebe khadiya ay lene katanyi medan ko renga yade kenyani tuana yo goti sire sumiro golli sire nyana sereda sire sukamiro golli bure nyana sere eti kenyana kammo ati be gana kebe de bere alla yande ko man amila salihan fali nafsi ibe gana golli sire de beri ande nya anni meda wa man asaa ibe gana golli bure nya de beri fa alayha golli bure ke junubu ananni mebana yakamma wa ma rabbuka bidhallamin lil abid allanti kometorono alla komo wala filandi be gala timaru nafa be gay annabi taqallim maru alayhi salam afillandi wandirum munyana ange sigida Allah asikandanga subhanahu wa ta'ala asikandi ibegana Allah komedema harage menya latime ange hinne Allah nande manaya annabi de ko alayhi salatu wassalam nanti wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhi Allah wi komendemana me komebe gana ni anga Allah komendemana Allah wandemana kenyani hammi gana nyanga Allah kome yogo hammi bege Allah nan kallen beganga wala ana fansi kandinyani ala tima rube gana sigitia ana ratandi angana khota hammi watte na bogu silami kamma na suturi na nyagalindi Allah wa hammi bakanga Allah wa qotam bakanga annabi yande ko alayhi salam man nafasa mu'minin kurbatan ibe gana khota lihiye na utubaka mu'mini kamma silami kamma Allah wa dunado lahara khotanda lihiye Allah wa utubakan kamma saketi serebe aji kenteno fabenta maga sentadi madanga angana lihiye bege na khota bege Allah ibakan kamma bire sunna ko na yille sagene jarebi yogoni yokita Allah no jarebi nya kudona lampunta kufai wattu yogo yalla gana ankora jarana Allah ne lampunta kuya simme yello nan no angana hindiya Allah na watte kebeganga angani nyagalindi Allah ni nyagalindi dunani kenyayde man satara musliman satarahu Allah angana silami suturi Allah nan suturi angana lebu annabi ti Allah nan lebu sallallahu alayhi wa sallam angana jikken qoso malla gere jikkiron qosa go jofandi anqay wa hakada wala kayani nafani beni igaye annabi tagalle magun kitandem palle alayhi salam akra gandi ogana nyogala timenin demana ogana ni faban kallano wokitu kapame ni garanguntuga ni jara ni nyagalindi aw hasida umbaka ko fonno nga o yeme kanna angere sere sure mendema anan kanna me aya renga nga senganda andar lomu yetelle khara ye jare ne mo be gallingida ye yigene mo be gallingida aken qafaba kara aga ya rengi alante duanganda kenya garante duanganda ngare kharanna bure ngai bonnante sefene biresu akenna la nyaga na yimma bal hasida kunyallini Allah gannan kanya na koy mo an qafaba gan kalla man kagan bakkan ko remure wa hakeda
qogana ni hinnene me na me dema na me nyagalindi one me khannaya oduanga me dangaya ane khairi nyaritini ko fonno nga alla komo qannabi ga ko alayhi salam agati mu'minin misalu iga memulla mogobe iga hinnene me mogobe anu ko fatagan kibane yimman karagana feten karabe raga feten suwan hammina suwane wuyanya ko nyana da batenga atum mundi alla komo atum mundi kengeni ananna burenya labandi anganani sadaqa mbagandi ananna burenya labandi ane bereke ya walla batte annabi yande ko alayhi salatu wassalam yillan kara sugaye malaika nu filli an qayni kattisire suwa igari ni katanga banen nadwa banen na langandi banen tini alla sire sugina burenya bagandi aga nafagana anken alla kille alla nganne bereke sagena batte alla nganna na bureke labandi alla nganna na bureke sennandi anganna arjere ke yiri wana anganne suturni kharagana ni fogabe ganta kamamma malaika banen nati alla sire sugano agina burenya ragana agantero anken alla kille aganya na kutungana kunye alla nganne halaki jo fandile alla nganne bereke bakana bure alla nganne lebu jo fandile ange walla na burenge magale buntenyan ange walla khalsinge magame tuma alante kenkene ay mogonga alante gilli mogo rommu menya sogo yakum menya sogo anda na burelle fo sante sirona maga malaika nullangande nyani da batenga yillan krasu kebe ga kongini wala kudo nan nyimme korosi nan na buren korosi angana tenye alla komobe angi demana wan nabi gede ko sallallahu alayhi wa sallam alla komo kani tagura fillandi be nafabe agado faban kallano ikhidimande adu demande batenga alle gere alla komo kudo onan tuma faban kallano kana nyagali ko islamin sugede wori angana daga sobi khotane ala timenin darabe gan ande ya ganji nyani kharagana khempe imma garo imme na koya tananti ke kabe fayke ide ke taga khayara ke wasida ngajike ke miside be fayke kundu ken khamiside nya ke wasida hakile tabe nanti khafay kompebe no wallahi luwaye feti ke kompetege ti khaymenia khaya khallen ke wose idanga hakile tabe wala kudo ala timenin nantuma o susondo mun nantenku ona dingirani nya deberi faban kallano ndanga ona dingirani ndeberi ala timenin ndanga iganya na la hala kebe akhi abubakar girako kulubali hafidahullah ala timeni beni go magadara kudo garna kotu yeru nasine mumantu galwaye conférence be ganya gejuwaye mamma yo gande kangun kinoy kun kangu ge gage adani tambo nyoy milioni sikide fo malingala timena kuntuga na agom 7 millions sun kaso ke conférence be ganya kunyanyana isine sudebere ni warama janvier kay kun onte timme wa hakada kella hala ogamulla osunan tuma corona dingirani muridanga imme kampayke igaran no kumpay ana togo kama karam mogonin tugadi are biradi kenna nyo kama alla komo wala kella hala nyenye nanti nyenye to maga dakaro kempere nyenye ke benyano magayre alhamdulillah hatta o ariya garego kebe gere nyenye kini jasia nyenye ke 200 mètres carrés 400 nyana tona taganden kini faban kallano tagande imme kannanya la timenin kara senegali biron soronde khira ka sidibeli den kri tona ko mamma keda ana nyenye kana gaga saga sirero faba sire wal mama na kinya ina kefe kamako ntinte kongo nkente kongo hada marme dai me kana de berana de la jamais te kongo qadalla dinga nde ko ntinte kongo mente tuma gare ko ada kammo afalla ara sukini mame kinya ha wa hakeda kella hala ntin kente kongo nanti kekini la ne kilenga koyni kenyi nye fayno nga a projet pay ma gërena calendrier nga aga gemme hakkesu yogoni kun engagé ay megare qalsi fonon tugananti si passima nga nani deberini iga no kube ker masat no ko keliri yagan no kude
magam yugo kuga no kubey iga quran tange no kube no kukeli ridanga me nyinyang kibarente hatta nyinye yego yeno akamangeti yekinnoy o daga fay otoye me akamandi biye nya kutu nandaga dinga nandaga kayitke kinga ma fare miside nandaga ma saudiya o ga jofe fare miside ngeti ngeno kube kinni ala timenen kristen na nabi alayhi salam qala timenen da dakaro fay ar kayitke kinga no to nonye adaga do Kenya nandaga saudiya nandaga kayitke kinni kungo gobo nyaneno akhi yagaru yogoni fawo magayre imeni golnyangano imeni dinyi nya tagandi nantide kini fi sabilillah mais sino maneme nyinyu kuye sakka bamako no kuni maneme no titri fo senya gadi yogoni video ngori kunda ke non bane antori aden yogo daga gaga me 60 millions seretanay me kayti ngomaga akaman perdi me garu ko mene kempa inonga Selibabi, Isaran Noro, 500 mètres carrés. Il commissariat qui est en face, il a dit à hectare de baka, nanti kana de bera la timeninda. Gambi, nyenyu sikia faino, ikunde job paime. Kumbene oye tele misiden kapta tufan soroni. Kufa isaka keta oya hengia. Sino maneme dangini, inda soru, onye nyenyu na faigeli kine, me fabeni to mga tagana. Na maure ni Kenya. Nyinyum pay idi kini faban kallano mome fabeni kitay gitagana kam pabel ni sigiti tufa ka bamako galle ken ko tandi men jangi go gede gede worati serenya ngakile na kekini ba nti serenya ngakile na ke barakina ga dokube bamako ati ga sigiti tagana nyani bamako no ngare ati ga sigiti 10 tonnes sima yetugana nonde no nyenyum pay sakare alla nanya seda inde kinyande kandi koy gay nyenyum pay sakafa ban kallano dingirani iti khani taga idanga nka fe ande taga alla yada abu dahda gede ikankini ala timen qibare annabi de manne ko alayhi salam amar janna lay dunya ragada magame se annabi digame nya alayhi salam gelli len kibe gan katirono ti kebe senegali biron sorongononga kantengia nyinyum payno nga iga sakayda plan de beri afay plan de rien a projet nga tele killesu ise fasu kama bane ti bane ayima kungananya dingirani na ite golle gan katti de berni aga sikiti yimeni arbu meno sugantere kenna nya faban kallano kudanga sadaqa jariya yumbene alla bangi aro be gan katti dingira kinni anke kamuma nyani magaga luwayenga kanne mulla appartement ni fillindi kine faban kallano iluwaye kanda ga to kana ko biradi Allah yorono tike swagi de mana walma isukara ko ifana kenge dangite imogobe ibe gan katirono tike be idanga ona killenya koyni annaro anni dema akamma walma la timenin jarande dogotoro go ma malinga o kala timebe gana toy ay mantella jara ana yitunkine fofo qaso ngana kara ana tona khalsin tagandi kebe gana nya keme ona tankere gen tugay mena tankere gana roti kenga ada na ligi dogotoro kana fofo sudebere qarimani gana woti ay man sikite ati garoro handi ke ay gan katte alhamdulillah dogotoro ngo ma gayre sonin ko wotun toga na nyoma ala timeno ndi giri o ga telle ga fayno da o gan qawa bakati killu be ni ga igi kongo danga kengeni faban kallano ayego yani kadi jarandino wotun tobe ni ganari igare ni jare ala timeni yogo na giri kara nari jare dingira gana kiti danga ina yanke alla gana dunge ogere kongere be de beri yirigi 2024 awnyana malinga anyana kanno ko khayi na sababunya senegali gebe o yigirndi ni kara ni bange senegali debube ni gam marim bange gidenne khayi jarande faban kallano na to bakel di yori ndanga telle yogoni yegille gidima ga bange murtani di yori nda magambi ga telle jare khay adanya appartement filla nyoma ga khaso soga tugani danga duwaye tani me khaso yogo wotun tenterni yogo khade nyi nyanki no de kenta na betona folla kunsure kengana ni ouverture ngana de berna telle sire sugaire ala time mal semante andaga angri senegal an kanyani daga na kilenkina nganna ya kanna shezuru ndeberi saka sire do fa basire kongere ngana ideberni ken katim mantengo maga ken kagarni aga deberni
wala kuyano maga sofoyi conférence ke manan ni kiyai nawtu gelli lenkisu kebe gana tongo ibey be suni khallem bagandi lenki me biradi nawtu gelli ke gaso ni biradi onte baka sali ka game kite ubenna tagandi docteur wujunu filli cheikh Moussa Mbou 15000 cheikh Adam Angri France am gon siranda 50 euros wa hakeda be suni khallen sogondi Abakar Tolo papa Darame cheikh Abdallah be suwani khallem bagandi ni cheikh Hadimu be cheikh Ahmad anke ngam qada ngam tolong ngetanke 15000 ngafini mo gon cheikh re Allah nyaga subhana Allah ganne gollo ko susura gana ni wara mawazinu hasanati nga yawm alqiyam sire maga bogo ngame moni kinya ma ngada bakanga me fotorer sire summa ga bogo illa mangandan kitellanjiba sire maga bogo mangandan kitellanjiba amara ibe nda bogo ndangeme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tolo, caso. Allah kan ina fanyo ngoda kamene churega yo kono yani anga to kesoni khairin kan andanga serem mahabugu wagam photo yere sakka hatem kuti ay mo ko digamu kono ko setsuga yalla non to foya idan kenya khasanta ona mehri katta al janna kitande ona betare inshallah toure yona digamu ko munon rek inshallah ko do digamu ko to to ona meteri ka toure kibiri oya Allah subhanahu wa ta'ala tigana sage ona duwa wala wa kedanga ya digamo beni ko ni Allah subhanahu wa ta'ala ganna nafari wasu ko manto ndangay yo kunna yani khasat taxeke tongu beni to adanga ya akongi ay kebel ko tongu conférence ke fande kundu واخني بيني وخرا بوني بيني غبرنا ان شاء الله تبارك الله خرا بوني وندا خرا سيكو في لو تما نقطو يمبي ديغامون ناسيتا ان شاء الله تعالى الامام الراتب للمركز الاسلامي للدعوه الى الكتاب والسنه الشيخ ابو بكر درامي ايا براكيا كفيني مشايخ الدكتور الشيخ موسى ترى والشيخ ادم جابر الشيخ جابر بارك الله فيكم وكذلك سمي والدنا الشيخ الدكتور ابراهيم جهته ان شاء الله تبارك وتعالى كل يعني وانا أصلا أقول لك إن شاء الله سأسوق ولا إنه أنا بيودي وانا بني بيدنا وانا جوي أقول لك بني إن شاء الله وانا بيقولون لا تيجي القرآن هنا أنا أقول لك يعملوا معي إن شاء الله تبارك وتعالى. كم مشايخ ليش كلمة عندك كلمة
killu ko filsu Orange Money ado Wave inshallah angana arondi ko killu filsuma aga jofe fondation walla ke jam'iya ke agana sax sire do farsire maga jofe iya agana 77 agana na Sénégal indicatif numéro 00221 77 063 43 41 77 063 43 41 numéro finlandinga indicatif nangiem palle 77 144 74 41 77 144 74 41 inshallah kembire ona digami duna tay ko am ko juri miside mbange Allah ganna yo ko sakala kemba ando masala nga kebe kamma sas ko ndembe ando batte Allah ganna nyata ganna ñu kitta oga Allah ni Cheikh Dr Ibrahim jagate Dr jagate talakan tawul kalima ya kan anil imam Batora الإمام استمر معه إذا رجعكم سونا مثلك إن شاء الله يخلق كبير بأونا خلق كفويتا ونا باسي دقاجر ونا ونا نتجيبا إن شاء الله تبارك تبرئ ونا دقاجر كنيو فاتنا يقول إبراهيم مجرته أنا حق كبير بوي أصلا سيكون متعليتي إيجاد فكياتي إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allah subhanahu wa ta'ala tije la fallenga ado farim maksalle way jamamu mo koyi way yambe mun kha programme ni yani min yo wax yan ci gi ko conférence bi jëfé wotu kenna baye kha wa ni o kapalle ma waxana Cheikh Abubakar Toro wala bismil jamane ke akete jël mani du'at ko ko ya asigre fe nga xore dawa ke no xona yo Cheikh Hamou ke ko tax bismillah ke nga Sénégal ya ke sasa ke nga bango suba ko xombe so ko biside wal mamati ko nga Cheikh Abubakar Dramé ak fana ko ran ci yere na jogi di digamu kamma na to xana taxu yere yo xa ke ba ke senga na fube mura fere de manna ni riya ala kulli hal o wala digamu be ni kanyata nyokine yani katti aliyatimeni nga idemande aliyatimeni be Allah subhanahu wa ta'ala gari yatima ko ci kamma asafaran kam may kulli yakani asaftuana ko kam may kulli yakani idan kambre aliyatima nga lewu fi wogana fayindi katti tarihi ko nga wala yi tuwano gumbayeni tuwano foro be lenki angana se silama hondo akun kibarin kamma ngangan kiten norni isu horo ale dimenya isu horo ale dima ko nyano ko idan kembre kunna ale dima ko ngeni to ko hombe igar tuwa ko muri khara mi ga jorfen kanci gar hay lenki
دنالين كولين كأنا سفتوا أخون كم منا سرابني كأخو الإمام أحمد رحمة الله عليه الإمام الشافعي وغيره من الأئمة كثيرون وجي خباركم بما نكون إمام خورو ساسواتيا يتماهون أجنبي بتتوخي يتماهون أجنبي فتيان توانو يتماهون أجنبي فتيان كاران كو دينا نخونا إذا كمبره من نكن تبوه ناتوخ تسروان كده كفن نخونا جرينا خالو يتيدان لذلك يتماهون ينفطوري إذا خرجنا كلنكي وسيجري خلنا نقول كن تجري خيا كفم من شو أنا خاو نكتي تكفمي يتيمني بيني كفن نخو أيوة الله سبحانه وتعالى يسرون دم إيرا سكيدا خبار أيوة خا أجنبي كلام فانسكري والله إذا كبر كونا وزمان أولا وكتي كفمي يتيما هو نما خبرت توكي إن خلا خالي من كتي جوا خلا مخمي إن إيران جيران دي خالي من كتي جوا إيران جيران مخمي سلمنا على لمن جوا سوى سلم مخمي يخلاصو إن بقي فامل كلاسمون إذا كبر قالنا دعامي كفور من كينيا كم بقول يتيمن إن دارا بيجا سبي خطان ودا خن مخمنا أيبانه بقي لندو كينيا خد نقول ولا نتكلم الله سبحانه وتعالى عرض القرآن كنا خمنا كونو نصرانيا موتيفان كات يتيمن إنشوغندي كات يتيمن إنديمان الله سبحانه وتعالى تي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا كأيكم ساسواتا الله سبحانه وتعالى تي حكم بيني حب حاجة برين نقول ساسا حكم بيني حاجة حرام مكون نقول ساسا خصمي خمني حاجة حرام مكون نقول خنمو حرام مكون أنك على حالها خنمو لتادوني أنت لكلهم با خنمو لفتوني أنت ربا خنمو لنتحكانية ولا من تجاك الخرابة خد كمون إذا حاجات كمول مخمبة يتيمين كوبيني بحكي تونا خنساسا وجه كون يتيميني حاجات كيبا من الحرم من دنا حاجات من الخفة اللي حرم مسرنا حرم مسرق مخمبة كون يتيميني رخاني سرق يتيما هنا روبوت الله سبحانه وتعالى غير سفر لنكي كاتيا نخم من عينيا نخم من فالتنيا بيسو غابان دنجنتيا كوتا يومي لانغا تلانغا للما ننتقم باللنا كان عندنا بنيمون بيتوانون بفوتان كاسوسو سوسوان إذا كمبري غامبو كندو كياننتي كفونا وانا ورسبونسابيلتي موت دائما ندلا كو نانتي كمبري غاني انا موكا نانتي سراكو نيالي إريتي منينا إركتا يتي منين دانا إركتا بريتي منين دانا يو حساس الحمد لله والدليل بخل خل ناكل وينمتي جانكا سراكو ندو تنانغا كيبي دبن وخاصون بوراي دبن أرمان نخاتريني أكرينيا كوانا وكيتي كفمي وغنا وكيتي كفمي ساسا واتيا لا شك أن تكون غلو كنو غلو خورو يم يوها جمانجي نكيتي كفمي وبيني كتاخون سالك أنا هو ساسا واتيا باني سوكنا وجري بكاكا كجمن ميخا خالصين بوغ بينيا كم مسفلو كم مسكو يتم جبي عن قران يتم جبي عن بيت فتن يتم جبي عن برين إذا كمبري وانا يتمينكو وانا حق لتخي في بانان ولكن قاتل ننتي الله سبحانه وتعالى خير بو جب عنين وانا دول لامبونتو بيني غاورو خويا لامبونتو بيني غاورو خونا وانا حق لتخ لامبونتو كو يستري ام بان يتيمن يانتي ام بان يخرو بيني كينني كانتي مخابا ام بان مسكين خطو بيني غا خفن نكو نيابا وانا حق لتخي نا تخي الله سبحانه وتعالى خير بو جب عنين كاندي نو كمنا ay anya kan yo kamma dokku nyati meni be ga wolo nga ala kullam kundo be ga wolo nga kharsa wala Allah subhanahu wa ta'ala yala alla ganna khair jid wana diga min ngari la alla ifan ngari ga mo yon diga kamanga wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nawali batola jate wayanda mo do me kharsa fakeni ya ni yakfi tay kemere wala
anti moselati bato agan digam be ko agan wa ko fane ma Cheikh Moussa Traoré jazallahu al-jami' khairan digam be ko ngi Allah ganna imundo yati gollen kara yo kharsa ona jokki tombu be ni to ko mahaya sado gati inshallah ona ta ke green Allah taala dunge kamma kharsa ko fondo ke to nga awa asumma man khadi sakka kubeli agada tokorande ke kiliya inshallah tabaraka wa taala mama ne xere nga katiya agani ko faba kharsa bakari sisoro nandaga wara o gida papa saho kata gida nyaxalu ya maryama marega ke fini asad tanja nandaga wara gida nyaxale begeni maryam haydara ke fini waxi qado kapalema agan al husayn jara saho kusuko mantonga se logana mo to ya kamanna ya ko maka kuani tokorande ke gini kubeni faba ho kilo do saha ho kille na ngir ken cuya khadi na ko fukki su mama de wala su bega yereya ko fundo ke sa sire fab sire aya su mama na aya su nawandi kembirona jokki tombo beni ga o maka tombe be o gatane kundu sasa igel digamen kini waxi do kapalle mabe igel kota ke na akenya do kota ke hogar ko mo xombe wati ganati o dan doron tike kota wala kota ke doron tanga saka alquran fi nyaagani alquran ken di doro e nyaani aya gani kembire idan kenya doron tay idan kenya woni tay agano wa ko kapalle ma aha siginte nga sigira ke be ko fo ken ko ga ganta sanko dinan kara o bana dinan kara bana to on kara yagen ba ambana jarande kara yagani agani o kapalle mo waxi ishaqa sisoko misimana ajofe barakiya idan digame ma khaya inshallah fali tafaddal mashkuran accompagné kegeni SHS Sissoko Habba Sauda bismillah sari isaka ga sefene golnyandem maru kengo wodana anga akhibare sugana nyana awo sereni alhamdulillah khawre ni Tunisia mage woti daga noni ma Tunisia no conférence ke nyana adin kiri soba fana ka adin kiri federike amani ke kiri ode me kita sare ngari ati yerni conférence mais c'est fait we bire su fana ke ndeko ane konginda kade sigira kininga gaga mulan kana kebere bera la timeni kuda ogere kongere be debere kongere be genya ala timeninda nti siso ala timeni kitabe suga ko benida irame suga kutiniya iga teni sudeberni oya suka pame anna tuga qari digambana ma ko re me wora le utare kinina lenki gari sara gari ni ati campus tino nga conference keno nga mulla ala timeni kara ina deberi ndi ken naga mo sugana linginda daru de agini ko hore tinkelle seme kelante ke ko mo seleda nti yana sefe aginde ke doronta wakini ayde tini gambe ga conference kundunya ni ori sigira ko yano france ga galle kundunya ko serebe gana ke deberi ay mande wutu idu danga o conference gana ni no kusu awo bakado batenga o darsu gana ni no kusu karagante tele france ay golnya non denne o kana salin tuga 400 ay xallem bagandini aga kappe yo ma yo agana rire sedan ta gonya ni golnya lemma go be goda na kanga nke gana woti wal masaga sire sire gana woti garo gani khay ay ko ngona tigana daga nantina 50% bege i garo tikenga wala serebe ge ko tu kende berni na nyille tini fama ere ide jarande i tudde ber ndo nyanyi me wuri ga dutana ma minu me khara gana nya keme mo ay migeri sigi aganari ken sedan tawo na kinyandi saga sire soronga agere sigira be wutu na nyille duwa ngada sara ga sefene kana yam pimma ga inshallah ayo nawali ustad وديكم سيدنا محمد كبير هنا إسحاق طريقة إن شاء الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ñu maare musul ko ñu fa bas ke sa asire to na ki ngam ko ci ke xawra ka ñu xaram won ko ni le ñam kapal mu xam ni woro xaram won rasul ko ni alhamdulillah ki ñu gassul ko rek ci nante le mo Dakar ko parce que ki Dakar be xaya ngay tundu ndasi maso ko ni tu a jëm ci Sénégal woni Gambia sino tu kata niru kim pando ki woni bakke o yi hal bakke lo yi bari bi ci gari ni xirsi ke de ni bari so nyama ke ko sa ba on a droit à la affaire à l'islam ko resu toujours na taw on a droit à la c'est que ça c'est que Sénégal lo yi Sénégal lo ci traverse professeur Abdoulaye Ba antay rek ki bada sa ma xam do droit wax toujours na droit à ka xam ni ngala nak Sénégal yi xam na ka ni ke ko da to ci ki tangani tegal day sa ci bo ma ki sa da ka ko ni sa parce que da ka ko ngani ko kam état nasu tu nasu tu dara ndaxin ma waati ma xam na si neex ko tamé wala nga da tan da na yeen da ngeen parce toujours ki ma kam ngi nga ko yere ala xaya da ngeen agama ko bana sama ke mo bana xana yam bi mara parce que gamo lay inna jokkule ma ko kita ko ra kita aro sasa ngo nyande mo ne ustad Ahmad Sissoko wakati na ni wakati ula wakati kile wakati ni kita parce que golle ke sabu nga ma ki yam be mo khasuma ken dangi halle harna jeni ko xamako ci Allah ni dawo metti gilona metti France le kinara alhamdulillah rabbil alamin dinan xibar ba wala kin ngati agana ho kita dinan xibar ngari nke waxal mi nga matu ala toujours on a message en xeyna kin di dang di mo woro na message en xeyna kin di habon xibar ala tin ba kin ke mi xibar ni rasul xar dem mu ne ala tin ko xali xar Allah kin le yakam kitan ke ho ga ke sigrana nke na hal diga me ken tajil musiri da tuda na to ro ke comme ça mon petit khasi mureti tel no tanay bari kin Allah mureli nqaw mu da tawisu ke golle no wonne ke ati ngi sunu Qur'an ka dina ke ken di lantay ku ni ndam to ko walde al yatim ko baranga martu na kawanti xaram mo no ngere di gatu no pati nqaram te mo wasu bar naken kara ken to ko ndanga nki ka ki ko ndax da tan ndax wadu len no ko di wal rondo kiye o kana hinne ku anya ko hinne minne est-ce que da na khatel da anga lay am palle nan siro al yatim ko ngayre anga na kanu ko al yatim roga anni dar anni dema kumbale an ka gande ko da suyi Allah ran ka dema al ko bilu al yatim ko na don to yi gana parce que da ken gabe ngat da ken gabe ngat lenki ina inde nyay gal in sabari in kanu Allah nke haaba ko takki ten kappale me gon fati agidari na nabu kura da bi igana abi gagana ntim pa ke fati mar ko ibane bagay mi asara manan pay kirlinki nke ti tambu suga halle nga tambu ko sutugana akhbaran sunalli yanka janka ken kamam paria na lemne ke nabru mi da joppay me mpa bala taawna ti kan sinne ko tabara hakalla ala tin kuna bru kan ma kat ko pay mi yakam makun e amar sine bagay lay mi fati ama sine baga ay mi fati kendi suruni kilum to kosiga akende kintu ko kambo alu kinde ga laga kini masibo nyen kin na ke khaliya kin suru ta siri gadu gadu li gina fati ibitiga horno intina bani ni battenti akhas sugula kende barat min tande yindi Allah hadi gamen tagil daga ko so na kende on kanu kinga ono kilum to kala timu ko ni dema angani dema ndani mi dema barat ina ina la ko dal haruna wam palle ustaz mo wa xasu hal xana am bimma saxo ko ngayre kitingi palle nga xasu kuni xana wadu touré na xasu kuni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nawali kullu yani wa ke wa imamna istata so aga ko may ko wala palle mo la timi aga kane sana wa yana ya amana mo pala ni yonke ni ay ko ko nduma ay na hande ya ana baraka ya Yesu compagnie ke ka wajata na SHS anda ko singa mo la ne
buka insyaallah tabaraka wa taala agri yang wadi tu sini nyaman nanti kiki-kiki yo saksido fasire na anga apete nanti nawo muri idan ini dalam yang aku saksikan dan mohonde orang sudah suka pakai destinasi Kenya agami na radi pun Allah subhanahu wa taala Allah kan anodi musulah ya kemudian kemudian jauh yo kuni yang kata tiga orang katoga tende tak gini kata to ke strawberry ko take aga sembe strawberry drone kama pare bu ado mari na kasa unasagia ofaba bakari siso waki ogida papa sabo waki ogida amusengala sabo kunyani igumbange yabalumbange mari bu ayagani sayyida maryam idaya maryam mariga kefini idaya khasa fatima abdullah sibe ala fatima abdullah sibe okune ya fatima bint abdullah sibe kefini asad tadiya kefini idaya maryam haida wali kota ke aga sembe sorobeni di khare kama illa awaskami su tanga awa igosu tanga ya rasulullah kona aisu tanga yo kembe kasa wahi o nyanya le maria malika ku kitabu kundu adinan jofe barakia diga kutama ya o gilma hanu kanta ni jofani ulai kapto bu filosofi ko be ko agani to rande ke kido ku be ni ina fa isere ga sebreti na ko ke mama insyaallah tabaraka wa taala agar to be di dalam kesempatan alhamdulillah tiga malagana o ya susu ko ni preso to on dan jawni Rasulullah amali kami orang ni beribu ali Allah Allah kami subhanahu wa yo hanya Maryam Malika Syekh Abdullah Khalil Malika firman penyahare alo khayfa kini kan buran terani asusu itu akapini so ko miside ni makonya yo ini dengan nanya na ko ilinya marnya akapin marnya ko bini ini ka Kemarin untuk beli agak kita kefir punya, saksi so yang tu berbuat, lakin saksi so yang aku, ikut so komisi ini kemarin dia aku pernah alhamdulillah tiga lalu isu berkumane apa nanti saksi kemarin banyak, tidak ada mereka ayat berikan teknik nomornya. Ayo dulu kita ayo ni melo ayo me ayo ile munutu danak halo yo kundunyani yo kundunya nasa bagi dalam tidak semua ajinya kalian kampanye ni dan naik dengan hakiki rumah ni ida kali dome kengnya tinggal su alhamdulillah tinggal datang kengnya yang mana ayat Al-Quran di kini lagu kerana lagu ku ini gada kelo ado ayat ni aku lagu kini ngaku tampil lagu asosiasi kena dunia mati assalamualaikum warahmatullahi idan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nawari demba yo kebe gida jagale da sigira wari Allah ganna wari nakoto hadam rebe wari insyaallah tabaraka wa taala yo kebe khassa isa jeheti way hadam rebe gana no kolle yo kuluna talla labali na talla qurani aha tuinde mahaga tuinde na kubeni igada sambeti kebe kilia soro be diga ta usa silu fasile danga sambeti ke agyo fe inshallah hakke be galo tamudo sikono komo fili ke fili ma ira mu bajoni ala kul hal mudo khana monna kaya ko fa do saka oga wat ke be kharaga ko sokuru khamul lamane sa ko na ko do kul be do wala khafil bana ken utane keni kisma keni kan ngore sa ho ba okay ona ken sa wala ke wala sa wala ke tanay no nga alam sa jara nya tintendi anu to insyaallah bismillah ayo digam ta digam ta